Ubundi ubusanzwe usanga mu bihugu byinshi bitandukanye ibyaha byinshi bikorwa n'igitsina gabo, ariko nabyo bituma usanga gereza nyinshi ari iz'abagabo. Gusa no mu kigero cy'ibyaha ku bagore kiri hasi mu bice bitandukanye by'isi. Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho inkuru ya gereza 10 za mbere ku isi zikorerwamo amabi ndetse zibera ikibazo gikomeye ku bazifungiyemo. Ku mwanya wa 10 turahasanga Banha Female Prison. Iyi ni gereza y'abagore iherereye mu gihugu cya Misiri, ikaba ari imwe muri gereza mbi cyane kuko abafungiyemo bahuriramo n'ibibazo bikomeye ku buzima bwabo, cyane ko iyi gereza ifite umwanda ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 9 Chowchilla Prison. Iyi bivuga ko irimo imfungwa zigera ku 3500. Iherereye California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ifatwa nka gereza ifungirwamo igitsina gore cyishuye mu ngeso mbi zo kwigira ibyihebe. Gusa iyo bagezemo bahuriramo n'uruva gusenya cyane ko bakorerwa iyicarubozo ndetse bikanatuma bamwe mu bafungiyemo baburira ubuzima. Ku mwanya wa 8 Paul HRK. Igendanye n'amategeko yashiriye abakoresha, igereza n'ay'abagore bayifungiyemo abantu byo ku rwego rwo hejuru, cyane ko abahana bihanukiriye ndetse bikaba binagora kubona ifunguro ku bari muri iyi gereza, ndetse bakaba banakorerwa ihohoterwa rishingiye ku bitekerezo. Ku mwanya wa 7 turasanga gereza ya TRJ India. Iyi ni gereza ivuga ko ifungiyemo abantu bagera ku 17,000, bikaba bigorana cyane kubona ibiribwa ku bantu bafungiyemo, ndetse afungiyemo bakaba banakorerwa ihohoterwa cyane. Ku mwanya wa 6 turasanga Black Dolphin Prison. Iyi ni gereza iherereye mu gihugu cy'Uburusiya, bivuga ko abafungiyemo muri gereza usanga barwaye hamuka bitewe n'iyicarubozo bakorerwa. Ku mwanya wa 5 Bangkok Government Side Prison. Iyi ni gereza iherereye mu gihugu cya Thailand, aho usanga abayifungiyemo bahana indwara zikomeye za hato na hato ziterwa n'umwanda ukabije uba muri iyi gereza. Ku mwanya wa 4 Valley State Prison California. Iyi nayo ni gereza iherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangiye mu mwaka wa 2013. Bikaba bitangazwa ko abafungiyemo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abacungagereza bitwaje abo baribo, ndetse bikaba bituma abafungiyemo bagiramo ibibazo byinshi birimo kwandura indwara zitandukanye ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 3 turasanga Roses Jail at Rikers Island. Iyi ni gereza iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'indi gereza ifungirwamo abagore, ndetse ikaba ari gereza irimo abantu benshi barwaye indwara zo mu mutwe zituruka ku ihohoterwa abafungiyemo bakorerwa. Ku mwanya wa 2 turasanga Alcalá de Guadalajara iherereye mu gihugu cya Espagne. Iyi bivuga ko kwifungirwamo bitwa no kwipfira bitewe n'iyicarubozo abafungiyemo bakorerwa, ndetse bikaba binatuma haburira ubuzima mu gihe bafungiye muri gereza. Bikaba kandi binagwa ko kubera ibihano bafungiyemo bakubitwa ajya biri mu bituma haburira ubuzima. Ku mwanya wa 1 turasanga Meninas Mendes. Iyi ni gereza iherereye muri Brazil. Iyi ni gereza ya mbere mbi cyane ku isi, bahawe iyicarubozo rikomeye cyane ku bafungiye. Hakaba ndetse hari n'ibindi bibi cyane, birimo no abafungiye bo ngabo bicana, tugasanga n'abacungagereza bakorewe ihohoterwa rikomeye bafungiyemo. Ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye mu rugo tugezeho. Akazi kacu ni ukugira imitwe batabwiwe no gusoma dusondekure dusobetse mudasobwa.